Agi na kong kalisod sa una. Dili gyud ako kaya nga magtanaw nga naay gigutom, luoy kayong kahimtang. So kaning pataa, wala ko nagduduwa sa pagtabang gyud ani. Wa pa kanin nagto. Natara uban ta, tara dili. Nama ni Chris. Nasa negros yung papa? Nya kisa may nagtiman nimo ron. Ako lula. Imong lula? Imong lula kisa may nagbantay? Kisa nagbantay? Sierra. Ciara? Wa pa kanin nagto. Natara uban ta, tara dili. Ako asyang gihagad og para paniudto kay tan-aw ginako ning bataa. Murag gutong gid kaayo. Dali ba? Oo, magana ko. Dali. Pili na sudan. Dali na. Ha? Pili na sudan. Pili na sudan. Bisag wala tay kwarta, daghang kayong pamaagi nga makatabang ta sa isig katao nato. Abi ninyo, nindot kay sa paginaw ka nang makatabang ta sa isig katao nato, makahatag tag kalipay. Di bali kung unsa man gyud ang dagan sa panahon, importante makatabang ta. Hello guys.